Oj! Ty máš nohy skoro na zeme a tu sedím ako hody. To ja verím, Peta mi si nechcú sem tam. Daj! Dávaj! No idź daj chore! Poszło nie widać. Ja skapem zawodził. Ci rozwraci pałko! Aby się nie żrał, ty idziesz. No i właśnie. Hýbaj hora dole na fe. Tylko ja płaczę, to mamy na bocie. A to idzie... A to idzie pałką łonu. Toto bude riadne video, ty kakos, to treba A nadať. to idzie rada łonu, patrz. A to się pałką ciemnie. A ťahaj hore zas, no poď. Dvakrát. Keby som sa takto nedržal... Ty vypadneš. Uvedz si kokos. Poď sa. Oj. Odláme kus vyššie. Hýbaj. A nepridaj. Ja stihnem aj skočiť. Dajte, rozprňať. No hýbaj. No a poď. Ty ako sa ani si riadne vypadneš. Oh, fuj. Čo? Fuj. Ja som si pety udral. Dobre, to neťahá za auto. Pán kamária, kala bola tučka. Ťa obehnem, koko. Oj. A ty si myslíš, že môj ksík je čo do piči? Do tele? Ako dvakrát mi tak... Ty bol takú prílku z motorky, alebo čo vieš, riadne odej. No, a neviem, či hore druhé koko, ty sa netril ako oni. Tehotnému. Ľubovi treba ísť pre okuliare, jasné. A dole choď tak, nie že ma jebne Radovi do piči. Povedz mi, nech pri nich zastane. To nie je kameru. Takže nech ho už ťahá, aj Rado kameruje tam, tak nech ho potiahne dole. Mišo, chod po smetisko, ale tam už pri Radovi pomene, nič, že naozaj do auta drbne. Ja chcem ešte aj byť, no a tento rok... Ako tak udrím, tak daj, poď. Tak iď. Tak pety je bolo ten.
Dobre to widno? No. Ma koľko megapixelov? 3,2, ale... Koľko? 3,2, ale že vraj HD nahráva. Ty kokos, to je kupa. Atak! Stój!